अहानबदा मरुओइबा पाउ पुलिसना फाजनखिबा मियोय 13 थादोकनबा दाबी तौदुना अमसोना ngarang अहिंग नोंयाइदगी कौखिबा मणिपुर बनना मरम ओइदुना महुसागी पुंसिदा चाउना पनबा पीख्रे। पुलिसना शेख नरुल हाशिन की युमदगी फाखिबा मियोइसिंग कंडीशन अमत याउदना ngasimak थादोकदबनी नत्रगदी हयेंगदगी मणिपुर की लुप कयाग्या लोइनना क्वाक्तागी नुपी लुपसिंगना मखा ताबा खोंजंग कया संगसिलगनी हाइरी। अमदे ngasi ayuk अंड्रो पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्ना लैबा तुलिहल आजाद गोलाई मनाक्ता लैबा टेलर दुकान अमा मैना तुमना चाख्रे। पोनी टीवी की नुंखिल के पाव मिनिंग जाबिरबा सिंबु विद्यासना तराम नोकचरी पाव संदोकना पिजरी। पुलिसना फाजन किबा मियोय 13 थादोकनबा दाबी तौदुना ऑल मणिपुर मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अमसोना ngarang अहिंग नोंयाइदगी कौखिबा बनना मरम ओइदुना टॉप खोंगनांगखोंग अमदी हप्तागी मफमसिंगदा लंबीदा गाड़ी अमत चटना खिद्रे महुसागी पुंसिदा चाउना अपनबा पीख्रे। बन सौगटपसिंगना लंबीदा टायर कया मई थादुना लंबी थिंख्रे। पनबा याबदी ngarang पुलिसना क्रेटेग्राउ एसी की एमएलए शेख नरुल हाशिन की युमदा लाकलगा रैंडम ऑपरेशन सथदुना मिचम कया फाकिबादु कंडीशन अमत याउदना थादोकननबा हाइबदा यादबदगी बन असी अमसोना कौखिबने। हौजिक फाउबगी ओइना बन मनुंगदा पामदबा थौदोक थोकपगी पाउ फंगदे। ngarang एनपीपी की वर्कर 13 पुलिसना फाजिनखिबगी मायोक्ता यानिंगदबा फोंदोक्तुना शेख नरुल हाशिन की सपोर्टर चाकयाना पोरमपाट पुलिस स्टेशन दा थोमजिंदुना इरांग तौखे। थौदोक अदुदा नुपी पुलिस पर्सनल अमा अशोक अपन नंखे लोइनना पुलिसना टियर गैस सेल अमसुंग मोगवोम कापदा इरांग अदुदा सरुक याखिबा मियोय अमसु अशोक अपन नंखिबने। उजरसी कोई के हता वल्पम ममांगदनी हुजिक बन आमसोगी थौमीसिंगना बन तौबदगी कनागुंबा अमा फचलंदे पुलिसना सिदा हति लानबुंगदा लान तौबगुम गाक्ता लैरे दुगा सिना कोई आमसोगी थौमी गाक्तिन दु कनागुंबा अमा फचलंद्रे दुगा कोई जेनिम स्रोताबसु दु खुराई ताब लंबी असिसु चलंद्रे। हौजिक बनी अंकली ngarang maram laitana mi bu hekap kharaga puba MLA magi mayum da wasak pajagni da dugi matang da amsona kauba mani all manipur bangi matang ne kejidaw ki parza punamak adu karamba पुलिस की karamba ai lono ko khangde chief minister di manipur की loyal oda phagale si mi masa khangdabida MLA ko khangdabida yumda mi पुलिस mi phara ka parza ai khujeni kamai phar na gi wan tu ganne de makta si amsuna gasi all manipur kumba da tawdo balasi support tawbo na gasi खेतरीगांव एसी की एमएलए शेख नरुल हाशिन के युमदगी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिसना करिगुंबा इन्फॉर्मेशन अमता एमएलए मसादा खंगलमदना मियोय कया फादुना पुखरगा पोरमपाट पुलिस की लोकपता फाजिंदुना थंबगी मायोक्ता यानिंगदब फोंदोक्तुना ऑल मणिपुर मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आमसोना ngarangdagi मणिपुर पुंबा जनरल स्ट्राइक चथरकपगी सरुक अमा ओइना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की क्वाक्ता दसु ऑल क्वाक्ता कोऑर्डिनेटिंग कमिटी की थौमी सिंगना लंबी थिंगबगा लोइनना सिट इन प्रोटेस्ट चथखरे। करी मरमगी दमक मरा लैतबा मियोय सिंह हेक्ता फादुना पुलिस कस्टडी दा थमजिलिबनो हाइना खोंजंग लोय सिंहना फोंदोखे। सिडिन प्रोटेस्टा सरुक याखिबी एम रेहाना ना हाइखे फाखिबा मियोय सिंह कंडीशन अमत याउदना ngasimak थादोकदबनी नत्रगदी हयेंगदगी मणिपुर गे लुप कयागा लोइनना क्वाक्तागी नुपी लुप सिंह मखा ताबा खोंजंग कया संगसिलगनी। केंद्र दा लैरिबा एमएलए नूर हसन की युमदगी फाखिबा नुपी नुपा खुदिंगमक्सी सत्ता अमा फाउ याउदबिदा थादोक पिराउ थादोक तबा तारगदि अखोइगी लैरिबा नुपी लुप खुदिंगमक्ना हयेंगदगी खोंजंग कया संगनी हाइबसी आइना हाइजानिंगी। ngasi ayuk अंड्रो पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्ना लैबा तुलिहल आजाद गोलाई मनाक्ता लैबा टेलर दुकान अमा मैना तुमना चाख्रे। मैना चाख्रबा दुकान अदु फायर ब्रिगेड की कांगबु लाक्तुना कन्ननबा होटनबगा लोइनना मनाक नकपा थंगनबा दुकान सिंगदा मई संदोकबा थिंगबा ngamखे। दुकान अदु तुलिहलदगी सामु कौबा मियोय अमना टेलर तौबनी हाइरे।
थौदोक अदुदा असोकपन यावबगी पाउदी लेते अदुबो दुकान अदुदा थंबा पोचै सिंगदी मांगता हनख्रे हाइरी मई अदु मतौ करमना होरखिबनो हाइबसी खंगबा ngamdri ठेंगा दे में Mana kona la iluda. Mana kona la panela. Nako. Koy, ini betul kan nasi ni semua ini nasi. Koy lalu hoge. Kurang tiba, kurang na thong hoge. Yam lupa mana koy mai si kadom ni hor ko mai hai ba koy khang mangam da ba mai se koy kadom ni hori bano hai ba duma ta sing na khang mangam dre sulai bak thi bani रिपोर्ट लाइव में नहीं मेरे स्कूल कैंपस मई से मसे हारिबा हुई मई चाइब जगह से अखोई टेलर टोबो दुकान लमनी अरो मई से कमाइन हाउरी नो हाइबदी हुई फौजी खंगरी उसे सामू हाजी कवे रिपोर्ट तुलेहल दगिदी फौद्रबा माली अदुगा माई पोसै अदुगा दुकान की पोसै युम संगति न साकरे Fair Digital Finance Haiba Hiramda World Consumer Rights Day Lisingani Kunithoi gi thoram ngasi Imphal gi Manipur Press Club ta The Protection and Preservation Committee Manipur PPCM na sinduna pangthokre ngasi gi thoram aduga mari lainana Maibam Beshweshwar Convener PPCM na hai chaukhalakba matung inna sel thungi oiba lambi asida sendong fangnanaba honabada angakpa lambi amada lamjen tanakhalakle हेना चाखलकपदा पोट लेबदसु सेल ओइना पिथोक पिसिन तौनरक्तबा कार्ड सिस्टम दा डिजिटलाइजेशन तौनरक्पा लेरबसु चेक्सिन निंगाइदे ओइरी हाइना फोंदोखे महाकना मखा तारदुना लमदम असिदा लेरिबा पोचै योलिबा सिंगना ngakchau thektuna consumer singda wahai wata kanba aranba wafam sizinaduna pochai yonba lana potke magun hapsinba potyan yawba potlam yonba maram laitana mamal hengatpa पोटका चानादना अरुम अयांग सानबा पुमनमक असिदगी कन्ननबा इसागी हक लई हाइबसी काउरगुमसे हाइना माइबम बिसेश्वरना फोंदोखे ngasiगी थौरम अदुदा PPCM गी हानगी कन्वेनर जितेंद्र निंगोमम तौरांगबम बिरजेट प्रेसिडेंट इप्सा PH नंदो लुवांग प्रेसिडेंट अमुको निपको अमदी हानगी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन TH मनिहार Manipur Advocate Ngangom Tej Kumarna Presidium Member Sing Oina Sarugyakhe Haukiba Taranithoi Suba Manipur Legislative Assembly Election da Imphal West District ke Manungchanba Konthauzam AC da INC ki candidate oikiba Laishram Nandona National People's Party NPP natraga BJP da vote yonthoki haina Toga Sandokliba asi lepiu hairi Nandona haiki candidate khudingma vote kananaba mikhal lemnaba ngaktani atoba candidate na vote karaga lamba taunariba candidate aduna nungaigani haibasi leiroi chaukhatlaba matam asida mahakna vote yonba ngamba nate mahakki matiksu nate haina mahakna makhatana phongdokhe Nandona mahakpu thamoi sengna nungsibiduna vote pibirakpa AC asigi miyambu thagatpa phongdokchari loinana lakadauriba election dasu AC asida Congress candidate oina election thingnagani miyamna makhatana nungsibiu amasung sogatpiu haike ngasi kondozum kendragi parja singtaina ikongno khunumjari loinana akhoi 22 Manipur Assembly election asi kondozum kendragi अखोई इलेक्शन असी लोइग्रा मतुंगदा ngasi aigi bu nungsiduna pibiriba vote khara ko haningai letan thagachari aduga ayang mokoi singsina aibu nungsiduna pijari bisingje maman yama bani aina ya khanjaraga mokoi mokone tawrubu thabu khudimakta mai pak oisinu haina ngasi amamangan taibang isor jaini kokno khurumjari loinana ngasi election loigra matungda ngasi kendra sida laiba praja singsina aibu vote yonthoi BJP di yonthoi NPP di yonthoi haina tonga sadokna tobirisi tobiganu ayha nangasi konjung ke dale praja se paisa na pire leiba ngabe itiksu leite
अदगी सिदा बोट पियु हाइबा ngamba itik su lechaje masa mathana pama mafam da boat pije gibani ayana ngasi computer gi juksida ayana adugumbagi हाइबा ngambagi ayaki itik igu lejate lakadori ba IGR South के मनुंग चनबा मंत्री पुखरीद लेबा असम राइफल्स पब्लिक स्कूल ना सिंधुना स्कूल असिगी छात्र सिंगदा स्टेशनरी के पोलम सिंग यंथोकपगी थौराम अमा ngasi स्कूल असिदा पांगथोखरे थौराम असि भारत की हुंफुतरागा मंगा सुबा निंगतंबगी हराउबा फोंदोकपा ओइना इंडिया गवर्नमेंट ना हौदोखिबा आजादी का अमृत महोत्सव के सरुक अमा ओइना पांगथोखेबनी स्कूल मैनेजमेंट कमिटी की वाइस चेयरमैन कर्नल जीपी उपाध्याय स्कूल ऑफिसर सेकेंड इन कमांड नेहाल सिंह अमदे प्रिंसिपल डॉक्टर अलका जैन ना थौरम अदुगे थौबुरेल ओइखे लोइनना स्कूल अदुगे क्लास 2 दगी 11 फावदा लेबा सात्रा यांखै तरुक्ता स्टेशनरी गे पोलम सिंह यंथोखे लोइनना वाइस चेयरमैन ना सात्रा सिंह ना लाइरिक लाइसु थवाई यावना तमदुना लेबाकपु इकाई खुमनगदबनी हाइना फोंदोखे थौरम असि सात्र सिंहना लाइरिक लाइसु निंगथिना तमननबा पुकनिंग थोगतपा ओइना पांगथोखेबनी सात्र सिंहगी इमुंग मनुंगना स्कूल मैनेजमेंट कमिटी गे थौसिल असिबु थागतखि पाउगी मरकथना तेनबा ब्रेकमा Dom yumda laiba anaba singi hidakapa dressing tauba blood sample loba rice tube hapa catheterization hapa enema tobinaba experience lairaba nurse amati doctor thibada awaba thengnabirabadi wabiraganu Medland Home Nursing Care Service Manipurna pung kunmari chukna adom yumda lantuna hidakapa injection piba dressing tauba feeding tube hapa catheter hapa amadi makhal kya ge anaba sing experience lairaba doctor amadi nursing laktuna mating Pangzari. Akupa Marol Gidamak Medellin ki helpline number 920-598-7988 Amukasu 920-598-7988 ta call toguna tanabiu. Natraga Google Play Store ki Medellin app download toguna booking togi. ब्रेक की मतुंगदा मखाताबा पाउ पिजरी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद AVVP मणिपुर प्रदेश न सिंधुना तरेकलक सुबा स्टेट कॉन्फ्रेंस ngasi मंत्री पुखरीदा लेबा IIIT की ऑडिटोरियम दा पांगथोखरे थौरम अदुदा मोइरांगथेम मुक्तामणि देवी पद्मश्री अवार्डी लिसिंग अनि कुनिथोय प्रोफेसर कृष्णन भास्कर डायरेक्टर IIIT मणिपुर गोविंद नायक नेशनल जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अमदी हरि कृष्णन नेशनल सेक्रेटरी ABVP ना सरुग्याखी रिसेप्शन कमिटी दा प्रोफेसर तखेलंबम इनाउबी सिंह डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन MU युमनाम सांतिबला देवी टाइक्वांडो इंटरनेशनल प्लेयर खुमुजम जीना देवी एंटरप्रेन्योर लोइनना मणिपुरी फिल्म एक्ट्रेस निकी सोरखाइबम ने प्रोग्राम असिदा महिरोय अमदी ओजा सिंह पुन्ना मियोय चनिगा यांखैरोमना सरुग्याखी थौरम असिगी मखा चथरकपा ओइना ABVP मणिपुर प्रदेश की स्टेट सेक्रेटरी RK रविचंद्रना हाइखे ngasiगी थौरम असि चलिबा चैचत लिसिंग अनि कुनिथोय कुलहुमदोयगी थौ पुगुदबा मेंबर सिंह लाउथोकपगा लोइनना पाइखटलकदबा थबक थौरम सिंह सु लाउथोकनी हाइखे तेंथादा युमई थाखिबा थौदोका मरी लेनना विक्टिम की फैमिली मेंबर सिंगना ngarang मेजोर खुलदा लेबा मणिपुर प्लेस क्लब दा पाउमी सिंगा उनबगी थौरम अमा पांगथोखे विक्टिम ओइरबा राकेश नावरेमना हाइखे हौखिबा मणिपुर असेंबली मिखलदा BJP दा सौगतली हाइदुना तांग मरीगी नुमिदांग पुंग 10 मखाई ताबा अदवाइदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की वांगजिंग AC की मनुंग चनबा तेंथा खोंगबाल दा युम अनि पेट्रोल हैरगा युम मई थाखिबा असि यानिंगदे हाइरिबा तमथिरबा थबक असिदा चेनरिबा मियोय सिंह अदु मतिक चाबा चैराक पिबियु थवोंग असि यामना का हेनबा मी सिरसनु हाइना चथखिबा थबकनी इलेक्शन लोइख्रबा मतुंगदसु थोखिबा थौदोक असिगी मतांगदा वाफम अमता हंगबिरक्तबा अदुना मरम ओइदुना तेंथागी क्लब मैरा पाइबी अमदी ग्राम पंचायत अमा फाउबा लैट्रबरा हाइना नुमित खरनिगी ममांगदा प्रेसता हंगजखिबगी वाहंग अदु पेंदबदगी हंग क्लब पु उसितबगी वाफम याउदे क्लब अमदी मैरा पाइबिना
mahakna haikhiba wafam adugidamak sengdoraknanaba hairakpa asi yamna laibak thibani haina Rakeshna phongdokhe mahakna makhatana haike yum leitabadagi haujek lanjenaduna leiriba mahak amadi mahaki imungi miyoi sing haujek su lotuna leiri asigumba fibam asida club amadi maira paibina mateng pangbiraknanaba wafam adu phongdokhibani haina mahakna makhatana sengdokhe Hanagi MLA L Radhakishwarna ngarang Royal Academy of Law oinamda chathariba NSS camp amadi Manipur University na lauba LLB 6th semester da amadagi tara fauba position lawrakraba mahiroi singda prize pibagi thoram saruk yakre mahakna haiki mahiroi singbu Manapi duna pugning thogatliba asi masagi sinfamda pugning changna mathau tongnanaba pugning thogatpani thauramadu college asigi hanagi principal amadi haujikna governing body gi secretary oiriba L Jugeshwarna college asi haujikti marubhumi da leibaga pangkhak oire college asida matam amada achauba chaitheng kaya pinanaba honarakpa leikhi adubu ngasi chahi 15 gi matungdadi amata ngairaba law college ama oire haiki lepalaitana mission amagi makhada sangsilakhiba aduna maram oiduna college asi tungda mamalyam laba law institute ama oiduna lengdana lehragani haina mahakna makhata ke Thauramadu college asigi principal Eliza Meisnamna topper oiriba sing asi yamna laina oirakhiba nate class chang naina yauduna extracurricular activities kaya haibadi legal awareness legal aids clinic ki program sing NSS camp sports kaya leptana saruk yakhiba adugi mahini tungda lakliba mahiroi singna hiram khudingmakta chang naina saruk yagadabani haina mahakna phongdokhe Supreme Court of India na pikhiba singthaningai oiba rai amada leibak asigi mafam punnamakta leiba government gi employee punnamakta makhoi gi service ta appointment fangduna join tawrakpadagi paraga hana chanaramba National Pension Scheme NPS adu amuk hanna yariba makhai athuba matamda pithoknaba hotnagadabani haina khanghankhre Apex Court na pikhiba Laibak asigi government employee punamaki service career gi puwarida sanagi mayekna iduna lehrogadaba order asigi matung ina state punamaki government employee singna hana chanaramba NPS asigi matung ina makhoigi thabaktagi potharaba matungda fangpham thokpa pension gi senfam sing tha khudingi fanglagani hairi Panba Yabadi Supreme Court of India na pikhiba judgment asida Englishing ani marigi April amadagi hauduna government na makhoigi makhada thabak tauriba employee singna thabaktagi potharaba matamda hanadagi piduna lakhiba NPS ki mari leinaba senfam sing pirambadu kakthatuna chana halakhidabani adubo government gi thausil adugi mayokta Apex Court ta chahi khara Changna singnaduna lakhibadagi Supreme Court na order asi pikhibani ngarang Apex Court na singthaningai oiraba leibak asigi employee singi oiba judgment adu laukthokringai gi mangoinana government na National Pension System kakthak khibadu singna rakhiba petition adu khana rakpada government gi maikaida lepkhiba council singdagi submit tawrakhiba argument pumnamak Supreme Court asina reject tawkhi loinana ariba NPS adu Kaktat kraba matungda nauna chanahalakiba pension scheme adu employee singi apamba nate amasung makhoigi yaifanaba thausil nate haiba wafamsu Apex Court na phongdokhe ngasi Imphal da phongba pauche singi headlines kara yiminase Sangai Express nupi manga yauna member yang khaimapan wasak lokre Silongi Rasbari mapu pandre UCM Wakar Fazin bagi irangda asok apan yaukre. Miyoi kuntaret yang khai mathoi chamngaga maudrani thoi vaccine kapthokre. Pokna fam Mikhal damai pakla basing MLA oina wasakre. Chahi tara nithoi dagina tara mari faubada laibasing COVID hida kapthoklagani. Union Minister Nirmala Sitaraman bu observer hapkre. Manipuri pilot M Sandip na Ukraine da panduna lairakpa India macha kaya purakre. Naharol gi thaudang Protem Speaker na elected members sing MLA oina wasak lokre BJP ki Central Observer lakpaga Legislature Party gi leader khallagani Khetrigaon Kendra gi Nurul Hussain Assembly da wasak lauringai da mahaki yumdagi police na Walker Singh phakibagi irang thokre
बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीफम ngasi पांगथोकलगनी मिखलदा चावना माइपाखिबगी वासकसिंग पुकनिंग थौगटख्रे हुयेन लानपाव बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीफम ngasi पांगथोकलगनी मणिपुर की सीएम कनाना ओइगदगे खंगलगनी स्टेट मरीदा बीजेपी की सीएम की फम मुन्नबा लेते हाइरबसु गोवाददी इरांग लेरी नुपी मंगा यावना मिहुद यांखैगा मापन एमएलए ओइना वासक लौख्रे एमएलए वासक लौरिङैदा पुलिसना युमदा चंगसिंदुना मी फारमले अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखना पुलिसना फाजन किबा मियोय तरामाथोय थादोकनबा दाबी तौदुना अमसोना ngarang ahing nongyai कौखिबा मणिपुर बनना मरम ओइदुना महौसागी पुंसीदा चावना अपनबा पिख्रे पुलिसना शेख नारुल हाशिम की युमदगी फाखिबा मियोय कंडीशन अमता यावदना ngasimak thadokadabani natragadi hayengdagi manipur gi lup kayaga loinana kwakta gi nupi lup singna makha taba khongjang kaya sangsilagani haire amade ngasi ayub andro police station gi manung channa leiba tulihal azad golai manakta leiba tailor dukan ama maina tumna chakre पोनी टीवी की नुंगथिल की पाव मिडेंग ताबिरी बसिंगबु काइननबा याथंग निजरी